Minister wa OMI kaundine ya Kitui Stephen Mbaya Kimwele ni umiokanyo wa kanambwela yende kuwa ni nini undulotuma aimi ainge makwata ngedhanini vindani ye. Mbaya ni wailesekana miule ya mbua ni minite kuona ni wavalukundhini wa OMI ulote ya ni mbua na kini kitona kulita misi mingi muisioni wanza edhio matambia mamituke mayoswa. Ni wailese melati ya vata neleva ni wakwika anakukana kuikwa kuikidhia mwa waki wuni wadhela Kitui na kutethesia anima elete ya ni mbua atakwenzwa kwa ndovoi ya Sadama masilanga manduane na nzao siya kuketha kiwu vamwe na kumina nza kauntini ya Kitui. Onesmus Chalo na mauvo Kitui. Minister wa OMI serikali ya kaunti ya Kitui Stephen Mbaya Kimwele ni wakanya kanambwela yende yana na ule kuyanena na wakunikili wataalamu manzeve wala wetakana kukosekana kwa mbwene kutonya kuikia aimi ingiri nane munene wa kulea kukwata ngedha ya kuyana kindu kila kitonya kweto kuna munene wanza isione mbingi wa kaunti ya Kitui. Kuwa ni manna bandi tenesa lakini mbua ni nini kwa naundu the weatherman wa wetete nondo ne lesi aimi kana mbwe kethera yinini kila kivu ni kumutibe kana bwa yinini alama bandite kulumzoko mwe muvya kundukumwe nuko kanesa we kundukumwe katika Kitui tunakwata mbua ona interna iwa mareli ngaluka mudha Kitui south ngaluka ya kundukumwe kwa mwingi north na mingi west. Kwena nake ni kana serikali ya kaunti ya Kitui niambisi okwatia na makundi yangi na kana kutethesia kuthamia nemane yongithia otena kwetela mbua wala wetakana kien kumanita waliokuwa nzeve wala wetakana kuketha kwa kiwu kwa wingi kuisila wenzi wa ndovoi na masilanga katethesia vanene uneko wa muvango kila kivu nenda kutebea imini kana mbua ya kalupe kiliota climate smart agriculture kusuba wimi ula ungi na wimi ula ungi pelo kwenda no sisia ni wimi wa kunyithia mionda leo tuta irrigated agriculture na tuna mivango yito twende na kwenza balls twende kwithila na sandy dams na kwithila na minanda nitolo mitumia kana ithile nitwatumia katika kunyithia mionda yito. Mbaya nwa wetakana muvango wa wenzi wethi masilanga na wala wende suisia ni kivathuka nyoni serikali ya kaunti ya Kitui ukwakilia ni mava Kitui iwetakana muvango ukatethesia aimi aingi kusia ivyengetha mbingi kumyanza misi mingi. Mbua ili ondo ili nombika twende kwekala neza na kwekala neza kinu kiambe nikula mwe katika ikundi nuno twanzio tuko mutere kusile ikundini and then training they are through cooperatives and groups na yetu kwata na national government na other development partners kana tuzubondu tutethesia mwimi ule mbue na ale kwana kwa hiyo tukalazina national government twende kweka na food assessment status ya county water na development partners and government organization na kala mwe nitwa tethesia mwimu itu nitwene mbua ndi no akaundu tunanyetelete na ndi tethiandu undu tuna expect tethiandu. Televota Blingo Muvomo Tongoi TV, Net Onesmus Chalo.